إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الرحمن أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل حيث قال جل ذكره في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله من النار ومن سخط الجبار. عباد الرحمن إن شاء الله تعالى فإن موضوع خطبتنا سيدور حول قول الله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Ara musibe ungache yake bawa yetu Allah subhanahu wa ta'ala sidi tide ngalare yote gonga sina kanko sidi tide Muhammad sallallahu alaihi wasallam akonela alumakujia alumako ara ya khutba si Allah jadi وفي آية القرآن كسورة البقرة كأن ذلك وعسى أن تكرهوا شيئا نقص أن ينكون وهو خير لكم ونهارا للمون بأنت كنتم مقيما وعسى أن تحبوا شيئا نقص كديئاهون وهو شر لكم هذا كون كويدانو كنتم بنما wallahu ya'lam wa alla an bi hukmi mojjama wa antum la ta'lamun an tagado anda mojjam o aya do sele aduna ko piji didi woni aduna ko yawmu yasurruka wa yawmu yasuuka ko nyalande wela indema e nyalande netta indema ko sunnatul hayat ko aduna badira ko mai adido piji anna bare de ko de nyala de do be feki donc en règle la personne kadi ko no yiyata ko ni aduna wadi ko nyala de weltida e nyala de mulita ko non aduna wadi awa wata changer seden ina wadi changer bol saison jini kaya sido si fewdo jango lewti ko jango agoto wata changer on jango si aduna Allah ko tumbondiri no ko goto fi changer bol weda on itta jango watta lakkere pewawata si fewdo lakkere kadi hewti si aduna ko tumbodiri fi sandugo lakkere watta jango bewawata ko wawda fewdo jango korno da lekki jango fewdo lakkere kondo da turki rayfudi ko do wawda mi awata sandugo be don kayas dum holluma piji iyata ikari ka gundama awata isandugo paske na lani arnaw joni no bay ko no woniri no mojjama ya famu si a fami on say teddata e ma hay fam wa qala umar radiyallahu anhu la ubali ala ayyi halin asbahatu ala ma uhibbu aw ala ma akrahu li anni la adri al khayra fi ma uhibbu aw fi ma akrahu. Sayyidina Umar ni kanko haju mako ala bimbi wetu no bimbi wetu no finiri no e on bimbi kala ko yi woni koko metta tamo woni koko wela tamo no kota na botek be di fi woni o ni paske ni anda hon to mo kere de woni
nyanda di tay ko mo janglan ko metta talan ko tiki woni masi ke kawela talan donc no fota nam di tek bindi wetu o kala ko ali no fota tek la ubali woni no hajat fi on li anni la adri al khaira fi ma uhibbu wa fi ma akrahu parce que nyanda mo jere si tawi ka kawela tan mi do onde woni masi ke metta tan mi do wa qala ta'ala واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء الله ذلك القرآن ذلك القرآن من الله نقول في أدنى وإن يقول أدنى نويل ونديا toujours si mo wolde fi aduna si mo nallindiri aduna e goɗɗum o inna e aduna no wayi wan ndiyam ulamau tafsir e miijiti ɓe inni shabbaha allahu taala addunia bilmai لأربعين أولا لأن الماء يجري ولا يستقر في موضع واحد وكذلك الدنيا لا يبقى على حال واحد اثنين لأن الماء إذا أردت أن تأخذه لا يبقى يذهب وكذلك الدنيا من طلب الدنيا هرب منه ومن هربه طلبه ثلاثة لأن الماء لا يقدر أحد أن يدخله ولا يبتله وكذلك الدنيا لا يسلم أحد من فتنها وآفاتها أربعة لأن الماء إذا كان بقدر كان نافعا منبتا وإذا جاوز المقدار كان دارا مهلكا وكذلك الدنيا الكفاف منها يدفع وفضولها يدور علماء التفسير beni ko fihon ɗum allah nandirtinani gurdal aduna ɗan e ndiyam ko fihon ɗum nde allah no wowla wofi aduna o en aduna no wayi wa ndiyam aduna no wayi wa ndiyam ɓenni ɓe taski ɓuri firoɓe ɗural ɓe ɓeni ko sabu piiji nayi ɗin ɗon piiji nayi ndiyam no wondi e ɗin donc gurdal aduna kadi no wondi e ɗin piiji nayi ko ɗum woni aduna e ndiyam ko gootum piiwon ara mum ɗum ko fiyon ɗum allah innani aduna no nandi e ndiyam o inni ko par ce que ndiyam koko ilata darota ko nokku goto o inni aduna kadi ko noon aduna wawata wonde e alhaali goto tun ko desarde haye puɗal ɓenni mo liddu lutti o rammu si tawi a rammali liddante ko kataɗa o ko kataɗa wawata wonde an ñande wono sabti tun ɗum ayata o wonde go arayno hoyi ɓay tun ndiyam koko ilata darota ko nokku goto awa aduna kadi wawata wonde alhaali goto hiɗa mari tun ma hiɗa sonjiɗa ɓilli tun ma hiɗa nawni tun ma hiɗa miɗi no kala alhaali no wonɗa e mum o chanday ko noon aduna wayi go'o ɗiɗi on ko fiyon ɗum allah innani aduna no wayi wa ndiyam ko par ce que ndiyam wo ndiyam ida aradta an ta'khudhahu safalama nangude ɗan jogoɗa yazhabu ɗan yaha wala yabqa ɗan heɓdota ko kañum goma wa kazalika dunia kono noon aduna sa inni a heɓa e fof a faɗa e fof si a waɗi ndiyam ka jungo ma ɗo tan keɗa uddite jungo ngon harayiɗan ɗo mais so a yini ya nanguɗan a kama e tout sa udditi ay sinterera e yutta a wata nangude kadi aduna ɓay a wata nangude ndiyam ɗiɗi ɓeyni ko fiyon ɗum woni tati on fiyon ɗum allah innani aduna no wayi wa ndiyam li anna almaa la yaqdiru ahadun an yadhulahu wala yabtala par ce que hay goto wata uggade e ndiyam ko noon ka ɓurdude wa kazalika dunia ko noon aduna kadi wayi la yaslam ahadun min fitaniha wa afatiha hay goto arata aduna o ronka heɓde probléme on ala si a ari e o tere wiɗeteɗo aduna ma heɓa difficulté o e wonde ko probléme ji yimɓe ɓen seedi mais alamo ala probléme kono noon probléme mawɓe probléme ango tayna gotum an ka timmiran ma ɗon min ko hella ɗon mankiraninmi min kadi an ka mankirɗa ɗon min ɗon no timmi kono mais ala timminɗo koko mankan mako e ko mankani bo kono seedi sa sikki goɗɗo goo no timmini ko ɗum ɓe innata ha e english o everyone thinks the green grass is on the other side. Mokala no sikkude ko ɓe to gari. No. Aduna
ɓay tun goto wawata uddade e ndiyan o ronka ɓuuɓo hay goto arata aduna o ronka heɓo difficulté o ronka heɓe probléme tati nayi on ko fiyon kadi allah innani aduna no wayi wa wiya li anna al maa ida kana bi gadarin kana nafiya mundita par ce que ndiyam si ɗan saaɗi hara ko biru haaji ɗan woni alirde woɗon ɗan nafay ko rema ko moƴƴa ko aawa kon fuɗa wa iza jawaza miqdar kono si feƴƴiti yawti keerol kana darra muuri kam on say lorray on say waɗa mujita wa kazalika dunia awa aduna kadi ko noon wayi alkafafu minha yanfau wa futuluha yadur piiji ɗin fof si tawi ko yeru ko duwaɗo nafay mais si feƴƴiti lorray ko sukkar welnata kate en yettodira mais sa waɗi junngo tew sukkar katas kasa ɗen yarota ko lanɗan welnata maafe yettodiraaki mais sa waɗi paani mum tew lanɗan ka wurere maafe o boni ñamota wona lanɗan ɗan mari probléme wawoni mara notion de mesure kon woni wawaani yekkude ɗa kadi na sukkar mari probléme kon woni waɗaani ɓiiro ko taas mum ɗum duwago sa waɗi tout suga matri suga ɗon yaroto mais sa waɗi feƴƴere ta sukkar na sukkar mari probléme ko an feƴƴintini alors piiji aduna ɗin fof kala piimum kum waɗata ɗo welay kumma waɗu beru haaji si a feƴƴintini lorra mi ara na piimum kum mari probléme ko an woni e ɓaali walidhalika qala luqmanul hakim libnihi ya bunayya inna dunya baharun amiqun wa qad khaliqa fihi nasun kasir faj'al safinataka fihi taqwallahi ta'ala wa tawakkulu alayhi la'allaka tanju ya bunayya man jalasa ma'al ulama'i istafada minhum jalisil ulama'a wa zahimuhum bi rukbatayka wastami ila kalamil hukama'i fa inna allaha ta'ala yuhyi al-qalba al-mayyita bi nuri al-hikma kama yuhyi al-arda al-mayyita bi wadi al-matar ya bunayya zuktu at-tayyibati kullaha falam azuk atyabu min al-afiyah wa zuktu al-mararati kullaha falam azuk amaru min al-faqr. Luqmanul Hakim o noddi ɓiɗɗo makko miɗon anndi ko Allah tigi inde ka Qur'an walaqad atayna luqmana al hikma o inni mi wondi mi okkori Luqman hakkille e faami ɗum ko Allah tigi wi ɗum ka Qur'an imo mari hakkille ko yonata o waaji ɓiɗɗo makko o inni ɓiɗɗo makko inna dunya baharun amiqun o inni ɓiɗɗo an o aduna ko maayo luggugo ni wa qad khaliqa fihi nasun kasirun yimɓe ɗuuɗuɓe yoolike e ngo maayo faj'al safinataka fihi taqwallahi ta'ala wa tawakkulu alayhi la'allaka tanju mi faala ya waɗu batowol lumɗinayi kumma kum ngo maayo innetego aduna piiji ɗiɗi kulol Allah e fawagol e Allah sa waɗi ɗum ɗum a daɗay o continue mo innimo ya bunayya wanyo ɓiɗɗo am jalisil ulama joɗodu e gandiɗuɓe ɓen wastani kalamal hukama'i heɗoɗa kadi si marɓe hakkille ɓen no wowlude fa inna allaha ta'ala par ce que Allah tomuɗo on yuhyil qalbal mayyita himo wurnitira ɓernde mayunode bi nuril hikma sabu annora gandal e faamu kama yuhyil arda wano wurnitirta noon leydi almayyita yorunode bi wabilil matari wabilire ndiya o inni mo ya bunayya fayo ɓiɗɗo am zuktu tayyibati kullaha mi mettike piiji welɗi ɗin fof ka aduna falam azug atyabu min al afiya mais mi yaari ko weliri wa cerdal wa zuktu l mararati kullaha mi mettike kadi piiji mettuɗi ɗin fof ka aduna falam azug amarru min al fakri mais mi yaari ko mettiri wa basal hara kala haaji mo nanguɗa si musidɓe ma ɓe wallitaaki ma o laatataka o inni mo ya bunayya payo ɓiɗɗo am man sahiba sahiba suu'i la yaslam kala wolluɗo e bonɗo a daɗata wa man dahala madhala suu'i yuttaham kala naatuɗo ka bonki waɗete hay si a waɗaani yimɓe ɓen sikka ya waɗi
wa man lam yamlik lisanahu yandam kala mo jogitaaki ɗengal mum ngal suɗi ko wowlata ko o seedata e neesugol. O inni mo yaa bunayya payo ɓiɗɗo am, iyaka waddayn mi haɗima e ñamande, fa innahu hammum billayli wa mazallatum binnahar. Par ce que ñamande ko bonu ɓernde tele jemma, alaɗa miijade holno yoɓirta ɓe ñamale ma. Si tawi ko ñalorma kadi si a fotti e mo ñawliɗa on harata jaasi yeeso makko, kala ko wowli be nunna ay sa faalaga nunde par ce que ɓe ñawlino a ne'oto yeeso. si a yii mo ñawliɗa a ne'oto. o inni donc wota ñawlo sina hara feere wo ala be ɗum ñawloɗa. o inni mi haɗima e ñamade. wa qala al-Qurtubi fi tazkiratihi wa man aksara zikra al-mawti ukrima bi salasati ashya. awala ta'jilu tawba, ثانيا دناءة النفس، ثالثا والنشاط في العبادة. قرطبي إني سيأغوني هرا أنت في مايدة سيدا كارد أنت إني أمايي أتأنت إنواري مايدة سيتبي نوني إما الله أوكي تيجي تاتي ودان تيجي تاتي بايدا ميجي تاتي في مايدة بيون أنا نقول أتوبا يهنيا تعجيل التوبة أتوبا يلو أتتا في دي piu ni dalam dana atul nafsu kala ko hebu layo si rami jita de fi mai si andi de amaya kala be layo o en tati on wan nashatu fi ibada hara kadi dawuni atti fi de wangal hara ya ama o en wa man nasiya zikra al maut ko no kala yeddi to do wonde ma o maye o ki badi salasati ashiya alla le tira e kan kadi fi tati awala taswifu tauba, ñande o saato to fi tuubugol o tuubata ko yewgol mi tuubay ko arata ñande o ara mo saati ɗum on say mi tuubay wacci o innan o jaɓata accide piiji bo ɗiɗi geña par ce que wala tude o maaye ɗiɗi on wa tarku rida bil kafa kala ko heɓi ko kadi o weltorta ko ɗum yonata par ce que wala tude o maaye tati on wa takasulu fil ibada. E puis haray kadi mo amani dewanga rewgo lalla haray ngamelo e makko e non ko ɗum Allah dalika Qur'an ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Wa qala fi ayatin ukhra wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'isatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الله إني يوم قمت بالله بين يوكين لارو وتأوجب في جول مونتين إيد مونتين يجنتنا في دوال الله وإني كلا ورنون إمونون فأولئك هم الخاسرون وجيا ما يفرقوا لهم. Kala piiwu wonɗum ka aduna ɗo yejjintin umma fi rewgol Allah ko perdu par ce que ñande wattinteɗa a wattindintake e kon ɗo juu e aya goo noon si a yejjiti fi Allah hino ko waɗete kon ka aduna ɗo ado laanana Allah daali wa man a'rada an dicri kala ɗuriɗo gay anditugol fi an rewanni fa inna lahu ma'isatan danka haray no wodani mo ka aduna ɗo gurdam mettuɗa jet gurdam ittiɗa go'o wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma ñande dangal mi immintinamo kadi hara ko bulɗo qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira iname Allah ko fiyanno immintinanɗami ko mi bunɗo fewno mi onno kaduna no ngaari ndino yiwde قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الله إنما يجد القرآن من نبي من بني يوم تو كوالي تورو كونا تطوش كتوسان تهرا مكاكي كاي مي يجد دافي ماي كونا ني عندك كذا يجد دافي ما كذا يجد. ولذلك
قال ميمون بن مهران أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يئزه اغتنم 5 قبل 5 شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل سقلك وحياتك قبل موتك. Nyande ko ndela do nandu no jungo gorko go wenni aribi waajo ma wenni mo profitu hutora piiji joyi ko adi nittu majji on arandena wenni biimu aranum shababika fewdu wonda sagata kecco profitu non rewa Allah gabla haramika ko adi anawim go ɗiɗi on o inni wasikatika fewdo ka selluɗa ɗon ke profitu ɗon rewa Allah gabla soɗuɗika ko adi a nawnude o inni tati on wahinaka fewdo ka marɗa ɗon muuɗi profitu ɗon itta sadaka gabla fakrika ko adi a wasude o inni nayi on wa farahika fewdo ka marɗa tan libre haraɗa woni libre ɗa mari free time profitu ɗon rewa Allah gabla sohlika ko adi a wonde busy o enni joyi on wa hayatika fewdo ka wuruɗa ɗon rewɗon Allah gabla mawtika ko adi may gon kanema o yii ko fuɗɗornoɗen ko par ce que aduna koko sansata a wata luttude wongol ɗum sagata sansay a wata luttude wonde ɗum selluɗo sansay a wata luttude wonde ɗum marko aduna ko non ko ɗum fuɗɗorde ka ɗum aduna ko balɗe ɗiɗi ko hande no woniri ni jango et puis a wawata kadi changude ɗon par ce que na woni contrôle de aduna ko Allah woni contrôle de aduna joni noon ko ɗo en neɗa ɓenni awa ar o ɓay neɗaɗo no andi kanko kan si a woni kecco ñande go haray a nawi sa selli ñande go a nawni siɗa mari ñande go a mara siɗa woni libre ñande go ina a libre siɗa wuuri ñande go ara wuura ko ɗum oynimo eftanim 5 qabla 5 profitu ɗiɗo joyi ko adi ɗiɗa joyi par ce que neɗa ɗon ndi aduna sansay ko ɗum waɗi imam Shafi'i inni la dara lil mar'i ba'da al mawti yaskunuha illa allati kana qabla al mawti baniha fa in banaha bi khairin khaba maskanuhu wa in banaha bi sharrin khaba baniha. Imam Shafi'i ne si hewtama ka lahar hay goto mara galle ɗe o naata e mum ka laakara si wona ɗeɗe darnuɗa fewdo wonɗa ka aduna common sense eɗen ɗo fo eɗen gandi ko avantirade mais kala e men ɗo si hewti ka pays mum konto naatata sinaka darnunoɗa ɗo c'est tout lahara kadi ko non si hotoyama lahara a maraka naata sinaka darnunoɗa ɗon ɗeɗe darnuɗa fewdoɗa ka aduna nani joni noon fa in banaha bi khayri sa darnirnoɗe no moƴƴiri taba maskanuhu oɗaka moƴƴi ka laɓa wa in banaha bi sharri mais sa darnirno no boniri taba baniha ko an darno ɗon perdota na goɗɗo go par ce que mo kala so naduwede ka darniri to ñande go goɗɗo arno eni nelaɗo waajola nelaɗo daari mo enni ittaqillaha haysu ma kunta hulu Allah nokku kala ka wonɗa tun o enni zifni ɓeydana waajo go nelaɗo inni mo wa atbi sayyi'ata alhasanata tambuha ok sa waɗi ko boni profitu tinna waɗa ko moƴƴi ko moƴƴi ko montane ko boni ko o enni zifni ɓeydana nelaɗo inni mo wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin wondira e yimɓe ɓen jikko laɓaɗo. أقول ما تسمعون واستغفر الله لكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. My dear brothers and sisters in Islam, the topic of our khutbah is a Quranic verse. In this verse, it is mentioned that sometimes you will hate something that happens upon you, and that something that you hate is good for you. And sometimes you will love something which is bad for you. At the end of the verse, Allah said,
Allah is the only one who knows what is good for you and you don't know. What does that mean? It means that in this life, sometimes you will meet with difficulties in your life. Don't be discouraged. Maybe that difficulty is the very thing that you need for your success. But you're only going to discover that after some time. So anything that happens to you, welcome it, embrace it. You don't know. Maybe this is the very thing that you need for your own development, for your own success. So anything that happens to you, accept it. Be ready, psychologically be prepared to accept anything that happens. Why? Because you are not the controller of the universe. Allah is the only one that is controlling the universe. And sometimes the scholar said stress comes from trying to make things happen on your own. When you say that you are the doer, then stress comes to you. Because you are not the doer. You cannot make things happen on your own. Allah is the only one who is making things happen. For example, can you control the weather? No, it's impossible. During winter time, no one is capable of controlling and changing the weather outside. No. And during summertime, no one is capable of changing the weather. When it is winter, period. You cannot change it. And there is no one who is going to change it. When it is summer, it is summer. No one can change it. So life is like that. Allah is the one who is controlling your life. So anything happens to you, accept it as a Muslim. Whenever you accept it, Allah is going to transform it for your self-improvement. In the next hadith, our Prophet, peace and blessing be upon him, said in the Quran, whenever Allah is talking about this material life, always he said this material life is like water. Why? Because water has 4 characteristics that this material life also has. The first characteristics of water is that water is something that flows. It is not stagnant. Life is like that. There is no condition which is permanent. Always expect changes in your life. And the second characteristics of water, which is a characteristic of this material life, is that this material life, water, whenever you want to catch it, to hold on it, it is impossible. If you put water on your palm like this, on your hand, if you relax the hand, the water will be here, no problem. The moment you say you are going to squeeze it, to hold it, it goes away. Life is like that. If you want everything, you lose everything. You cannot hold life like this. No, you have to relax. And the third characteristic of water, which is a characteristic of this material life, is that there is no one who is capable of getting inside water without being soaked. And life is like that. Whenever you are in this life, definitely you have to experience problems, difficulties. This is the nature of life. You cannot be in this life without experiencing problems. No. You have to handle your problems with faith, iman. But definitely you have to know problems. And the fourth characteristic of water, which is a characteristic of this material life, is that when water is measured, it will be beneficial. But if it is out of measure, if it goes beyond what is needed, it will be destructive. It will destroy the farms. Life is like that. Anything that you want to enjoy it, but in a very limited way. The thing that you need. If you go beyond the limit, then it will be destructive. Your coffee is going to be sweetened by sugar, but when the sugars go over limit, you cannot drink the coffee.
Yeah, there is no problem with the sugar. The problem is you. You don't know how to measure. So anything that you want to enjoy in life, enjoy it, but in a very limited way. If you go beyond the limit, then it will be destructive. This is the way of life, according to the Quran. So in your life, be psychologically prepared to see problems. Whenever problem comes, accept it. If you accept it, Allah is going to make it, to change it. As a Muslim, you should accept everything, because you are not the controller of the universe. Allah is the only one who is controlling the universe. And that is why Luqman al-Hakim, the wise, he told his son, he said, this life is like a big ocean, and many people have drowned in this ocean. If you do not want to be drowned, you should be God-fearing and you should be God-reliant. You should rely upon Allah and fear Allah. These two things will be your boat that you are going to cross in this ocean that is life. And he said, whenever you accompany the bad people, you will never be safe. If your companion is a bad person, you will never be safe. And he said, if you do not control your tongue, always you will regret. You see, and he told his son, he said, my son, I have tasted all the sweet things in life, but I have never seen something sweeter than physical health. And he said, I have tasted all the bitter things in life. There is nothing which is bitter than poverty. Allahumma izzal Islam al-Muslimin wa zilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da'ad-din. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma farrij hammal mahmumin ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا ميتا الا رحمته ولا تائبا الا قبلته ولا سائلا الا اعطيته ولا عدوا الا خذلته ولا ولدا الا اصلحته ولا زوجه الا سخرته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها سلام إلا أنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر وارحم لجميع موتى المسلمين والمسلمات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وعافهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم أجرهم من عذاب القبر ومن عذاب النار وأدخلهم الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه تحت الجنادل والتراب وعدنا وأجرنا من عذاب القبر ومن عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم نجم أحوالنا وحسن أفعالنا وخلصنا من ألم الفقر والذل واسمنا من البلاء والوباء والطاعون ومن شرور الأعداء والشياطين والنفس الأمارة بالسوء. اللهم يسر لنا الانتظام في جميع الأمور الدنيوية والدينية وحسن مرادنا بالخير. اللهم أجرنا من الشر والعصيان. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا محول الحول والأحوال حولها لنا إلى أحسن حال ولا تسلب وقت النزع إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم نزل أحوالنا وحسن أفعالنا وخلصنا من ألم الفقر والذل
واصمنا من البلاء والوباء والطاعون ومن شرور الأعداء والشياطين والنفس الأمارة بالسوء. اللهم يسر لنا الانتظام في جميع الأمور الدنيوية والدينية وحسن مرادنا بالخير. اللهم أجرنا من الشر والعصيان. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا محول الحول والأحوال حولها لنا إلى أحسن حال، ولا تسلب وقت النزع إيماننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من الخوف إلا منك، ومن الركون إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن السؤال إلا منك، ومن الاستعانة إلا بك. أنت ولينا نعم المولى ونعم النصير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.